siramo Mekah nang royal kafah mega ulua Islam yo masa Iskandar muda ada darahan tampil orang fa Islam yo masa Iskandar muda ada darahan tampil orang fa di jambak jalan jilika-lika nyata kejurka yang tadi dalam dunia di jambak jalan jilika-lika nyata kejurka yang tadi dalam dunia di jambak jalan mereti-reti mete asang-sang lagi gipreti tangin radli kon sang bidadari wateji paling kalagi kebiri acai jitengan siramo Mekah nang royang kafah mega ulua Islam yo masa Iskandar muda pemerintahan tam gepip darah bangsa Islam yo masa Iskandar muda pemerintahan tam gepip darah bangsa lam dibulo hai bang betat negi blong duro panjo asam payah di padua harta fakir hai bang betat nejulo perut berito kenang apui nuraka nepiki bacun ke fakir miskin mekuin gasin di dalam tika begadog nebloki jang innova kangen motonya tamang lam siruga aceh jitengan siramo Mekah nang royal kafah mega ulua Islam yo masa Iskandar muda maulid hantam gelaran lam agama Islam yo masa Iskandar muda an darah hantam pelema uram fa Islam yo masa Iskandar muda